ljudi, danas ćemo snimati s kojom ja opremom snimam. Moj drug snima s onom, a ja snimam. Evo je moja tastatura. Evo ga gamerski miš koji ja imam. Evo ovdje isto može kao nešto da se hoda. I tako to je. Evo ga komp koji puno laga. A vidi kako je buđav. Baš je buđav. Evo ga monitor. Ja sa ovime snimam. Znači ja ovdje stavim lijepo tu telefon. I ovako snimam. Evo sad ću da pokažem. Evo ovako. Vidite. Evo ga moj zvučnik preko koga se čuje to kao. Eto vidite, čujete. Vidite, ja mogu da upalim zvuk. Pa, ajmo da vidimo. Znači ovo je i klip gdje ću da vam pokažem koje ja igrice imam. Evo, čekajte samo da napišem šifru. I da, ovo je kao neki crafting Minecraft, ovo je pravi Minecraft, ovo je PES. Znači to vam PES, pa imamo Counter Strike, Roblox, Die of the Draft, Soccer, pa imamo i mi ovdje kao još jedan Counter Strike i ovdje kao samo Die of the Draft, ovo je Soccer, eto, i imamo PES 13, pa tako da ljudi, čao!